Pitat ćemo jednog našeg gledatelja, vjerojatno gledatelja, da li prate našu emisiju. Sad ćemo vidjeti često. Dobar dan, gospodine. Dobar dan. Recite mi, da li vi možda gledate emisiju Groznica subotne večeri? Ne. Ne gledate? Ne. Kako to ne gledate? Pa tako mi to dolazi ko točka na i. Dobro, to ćemo inače rezati, majstore. Možemo se ovako dogovoriti, evo, ja bih vama dao 100 kuna, a vi bi samo onda pohvalite kao emisiju, da li je emisija dobra. Recite da gledate i da je super vam emisija. Ja ću vam dati onda 100 kuna poslije, može u kameru, samo našem kamermanu. Groznica subotne večer, da mi je kao super emisija. To je 100 kuna. Ja ću odmah sada, čim to riješim. Je 100%. Evo gledamo, šta će reći naš gledatelj? Emisija je super i još mi je lijepo drago kada je nedjelju repriza. I gledate stalno našu emisiju? Stalno gledam. Hvala vam puno vam hvala. Sad ovo možete rezati. Ček, sad ću dati 100 kuna. Mojte sim, slobodno. Evo, hvala vam puno. Hvala, Bog. Opitat ćemo ju za našu emisiju. Vjerujem da isto tako kao i svi do sada gleda i prati Groznicu subotne večeri. Dobar dan, gospođo. Dobar dan. Kako je vaše cijenjeno ime? Blanka. Moje pitanje glasi kako vam se sviđa emisija Groznica subotne večeri koja ide na Jabuka TV svaku subotu u 20 sati. Koja emisija? Koja je Jabuka? O čemu vi pričate? Čekaj, hoćete mi reći da ne gledate Groznicu subotne večeri? Ne. Zašto? Pa ne sviđa mi se. Čist promašaj. Nemojte to snimati. Gospod, slušajte ovak sad. Nemojte mi to tako u kameru govoriti, kušite. Dajte, možemo samo jedan kratak dogovor ćemo napraviti, može između mene i vas. Ja bih vama dao 100 kuna. Vi samo kažete da je to vama super emisija, da se to vama sviđa, da su suvoditelji super, da su konji super, da su skečevi, da je muzika, sve da je super. Dajte mi malo pohvalite, ja vam za to odmah dam 100 kuna. 100 kuna? 100 kuna, odmah vam dam, evo za minutu smo gotovi, može? Pa za 100 kuna se isplati. Može. Ajde, majstore, možete upaliti kamer, molim vas. Ajde, dobar vam dan, draga, kako se zovete gledateljice, naše prijateljice? Blanka. Recite nam što najčešće najviše volite gledati na svim mogućim televizijama ovog svijeta? Pa Groznica subotnje večeri, najbolja emisija, najzanimljivija, gledam svaki dan, snimim pa gledam svaki dan, ne mogu bez njema, super. Šta mi najbolje emisije, dakle imamo tamo i muzike, i konja, i skečeva, i zezalica svih mogućih. Pa onaj voditelj njihov, fenomenalno. Da, hvala vam puno i dajte molim vas samo pozdravite još naše gledatelje, ovako. Evo, pozdrav na sve koji nas gledaju. Hvala vam puno, hvala. Hvala i vama. Hvala vam. 100 kuna. Možete bez kameru. Pa nemojte, skoro je sad otišlo u kadar odmah. Dobro, nema veze, to mi poslije režemo. Hvala vam puno. Hvala lijepo. Hvala vam, čega se pozdravim. Hvala vam puno. Eto, gledajte nas dalje. Mislim, počnite nas gledati. Hvala vam, Bog, Dženja, Bog.